Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Ïapngar Socio-Cultural, Economic Upliftment and Environmental Protection Society haringkat kasenjuk ki Arliang wa Hima Moplang Welfare Society kelapenlong ya kejingilang berpensong tu Kumno ben Sumar ke Mariang. Ya kini kejingilang lapenlong hakadong hulu Presbyterian Secondary School dangshan hakabalai simenta da UMLA ke Umroy ubak George Billing do ki officer nak ketenat forest rambak senong nong sensyarat ki Jinghikai ki kena school bat ki seng sam nasional. Ya kan ka awareness program la penlong da ka Ïapngar Socio Cultural Economic Upliftment and Environmental Protection Society. Ya kan ni si penlong kan ka awareness program ka biade ha ka ban penek pensa ya ka Mariang. Tiki program ki pangidon kan ni si kalong ka painting competition, ka poetry writing na ka banta jong ki kena school, bat ka debate competition. Halor ka phang ki nong sensar nong ki laban te lakam ya ka jing penjulor ya ka Mariang. Ti ka jing temuhi jong kani ka awareness program ka jong hi kalong halor arteli ki mat ki bakongsan ki bakta ya ka Mariang hapo ka Ïapngar ka jong hi. Ki nong sensar nong ki laban te lakam ya ka jing penjot ya ka Mariang. Ni don ki an hapo ka nong man la ka nong ki nong sensar nong ki don lala ki an ki kendon ki an nong. Samtari ucun ngin celebrate ba kau kadai kata ka World Environment Day Henry tarik mana balik ai Pisai keli kata mana balik ai mana balik pen Sumar kita kiding kisit te kelam ka jinges nok tilang jongi hi baro away nyem la bani Aku nyem siau ka nyem siau pang ya kijung hau ting ai u dai Lembak kani kapor nga anu sim ru ek prasamla ba ban penek pensa kanom ong ba nyihat ban sange no karep karyang kanom ru jimut kita ngidon kam menteri yang banta ngidon kam ban rep ban riang ngidon kam ban bang bandi bat hak kejuk kapor ngidon kam ru ban penek pensa kenang baki ki bo blek labu kinom du kinom ja no bat kapateng kaban sawan ru kanom long kapateng kabakordit Ka ka jing temu jongi ka vision jongi haba ni form ya kan society. Kini atli kimat kidai kibalak ta bahaya ka Mariang hapo Ïapngar. Ka banikong kadai ka jing terkong jong ka telong ha ka portlang ban jing tuj saw ha ka porliur. Kadang kalong namar ba ki photwa ki badon ka telong kilaslen. Kim don ding syu ti habawan ka uslap ujur ka tu ka kendeu barok ka tu syaka bat nang ta ngidi ya ka ka ba saw ta ka dei ka issue ka baningkong kamat ka baan kalong ka jing penjot ya ka wa tung mentelang hakine kipor kinwan kibri jongi banwan ber dawai ber bi ya ka wa kiyap kido Tikini artli kimat ki bakongsan ki bakum ka society mentangin yang ngin yat. Bat ngibo ka jing mu bahapo lies nem kumno kita telong jongi kin don kidi. Bat ya kidi nang bangit lat na kumsa. Bat ya kan ni ngimla ban le tang na society jongi. Ni kemen bana kini ki lies south li snong ki rang bat snong ki badon mentang. Ringkat baki ngin ya trailang ban penlong ya kan jing temu jongi ka ba kabanjok. Leadership without a successor is still a failure. Mendai kong ya sha ila sang bantot ya ka second generation ki jongi. But phi ngalengo ba balai bende ki ramba sinok tikim na ban bent ya ka second generation. Tegane ki jing ong joi kong ya sha hi arli benta ba ka jing kren jong tu samla belaken wong ngasurnak bawang bangin lain na ka jing kordit. Kabamut pa ladang ngimnang ngin sa kordit sisa jelang ngin sa put yang genja di skor jongi nomor balai bagi lale hi ila tamti hi ila boiti ila kwa bangin kamai spa ila kwa ban ler ha nom ram nasional katin ha kali basniu bagi sisa andoi ngim bansi ban penmi nomor berbun bagi nang man sutu ban theu ya kan rukom jing don kam jongi kini ki health ke beritsle ke ek ba pipila banle ban yada ya kame Mariang Kawai nak problem yang kawa ngitung ki batrai pok forest ngia kendu kalau kajing thang yaki klau ni hari boy
ladaga ding gabam iki khal mata om tong ka penjulo iki ding kise hendre ka penduru ya ka jakasa ka jakasyo jom kimrat kimereng mo menai ong iwe ni debate ni iba ikau contestant ni ong ai bisa ayo kit do yong mo sa kan lang kulit MLA menang ngang tu sai kam ong dari mengadon serut ong MLA rupa bisi rupa masuk ku ben ni orang pilai buat gede gini jadi i jadi pi jadi penkelak tapi sia snap sis bom no orang gaji mau sap keren orang ji penjat Mariang keren orang film keren tu film mono keren they only the scheme of the people by the people for the people siapa dengan berikut hendak iji mengantar society apa pilihan kemau ke documentation ke jingthor kampan tapi lah balik ke mapping ke jingthor ke baru kini sos ke badon ke discharge kan no kami ke tu oh pila machine ke BC department kan fusion kelas tu kino kitrong manusia bisim ke reading man ke rumah ke machine ke reading kan no kini kitrong lalang buat kami ko forest department hendak iji kuslai juga kalau batala ni for environment di dia one nago ti ko nama bagi community nursery jungi di nursery bantung dia Kumno ndrei ko bon kitlong ki sambai dia kidei nasyaba perkene di kawai penjat di Mariang Paro ai ba ki community nursery jungi kindon mapinla ban seng ya kini sambai ke badon kam sisa na ko benta raja Ïapngar jungi ke bala pan penkie kitong tolong ke bala pan isbo bar ko jo por belum tak pada ya ke Mariang ada pitung rumah di dia lu tahan tak la berkelah mau betul ini penora ide ke bayar bat kene india abdi buat na kota society nama pila banyak seprang bat tapi ku do jumble nila banyo ke Mariang ke BM ke Mariang ke komen bat kam tam ke Mariang na ke pendan kun samla bat nam tak penting ke masalah